Rojbaş Kurdistaniyen hêja li ser navê Çarpel Medya Silav û Rêz bêviya ku rojekî xweş û aram derbas bikin em dest bi bernama xwe dikin. Temaşevanên hêja vê heftê em bi bernamakî taybet pêşberî we ne. Vê heftê vê bernamê ez û çar hevkarê xwe em ê bi hev re bi rêve bibin. Lewra wekû tê zanîn îro 3 Nîsanê salvegera xatirxwestina siyasetmedarê Kurd cîgirê Serokê Giştiyê Pakê Rêzdar Feyaz Ekmen e. Îro ez û hevkaraya xwe Roza Xan em ê li stûdyoyê bin. Her du hevkarê me yî din Kek Mîrza Aqar û Hanîfî Turan jî ew ê li Kercewsê bin. Em ê vê bernameyê bi hev re bi rêve bibin. Ez û Roza Kurdî li stûdyoyê bîmîvarê em ê sohbeta xwe wexta bidomînin wexta di merasîma zindî jî Kek Mîrza û Kek Hanîfî ew ê ji wir bi mîvana re û merasîmê zindî bînin ekranê. Îro bi me re bin li ser ekranê bin hûn ê bibînin ku wefadariya Kurdistaniyan çawa ye. Ji bo vê yekê rojekî ji bo hemû rêhevalên Kek Feyaz ji bo hemû malbata wî rojekî biêş e. Ez anka dora axaftinê didim Roza Xanê. Belê gelek spas Kek Sîrac, Rojbaş Kurdistan, Rojbaş temaşevanên Çarpel Medya. Belê wek Kek Sîracî got îro rojek taybet e. Me salekberê hevalekî xwe yê dilsoz, dostekî xwe yê hêja, birayekî xwe yê dilovan, rêhevalekî xwe yê dildarê doza welatê xwe me Kek Feyaz wenda kir. Mirina bêbext û mirina bêwext Kek Feyaz pir zû ji nav me bir. Roj û meh derbas bûn û vaye îro salek bû ku ji nav me koç kiriye. Lê dilê hezkiriyên Kek Feyaz hîn jî xwîn digirî bi bêrî. Îro malbata wî û hezkiriyên wî, rêhevalên wî, dostên wî li Bakurê Kurdistanê li bajarê Kercewsê ji bo bîranîna wî kom bûne. Li ser gora wî ne em ê wek Kek Sîracî got em ê bi wan re bipeyivin, li hestê wan guhdar bikin her malbat û dost û hevalên wî û rêhevalên wî. Ez ê bixwazim pir kurt hinek Kek Feyaz Ekmen bidim nasîn ka mirovek çawa bû. Her bêguman wê malbat û heval û dost û rêhevalên wî jî hestê xwe bînin ziman hûn ê wî ji nêz ve nas bikin ka me çi ketkarê Kurdistanê wenda kir. Kek Feyaz Ekmen ji Bakurê Kurdistanê ji navçeya Kercewsê ya Batmanê bû. Di dema xwendekariya üniversitede yek ji pêşengê ciwanên Kurd bû. Gelek salan mamostetî û rêveberî kiribû. Piştî darbeya leşkerî ya 12 îlona salên heştê ew jî dikeve hepsê û ji neçarî dest ji mamostetiyê berdide. Piştî derketina ji hepsê ew jî mîna bi hezaran Kurd û Kurdistaniyan derdikeve derveyî welat û li Almanya bicî dibe. Kek Feyaz Ekmen di xortaniya xwe de her di nav tevgera netewî ya Kurdî de bû. Endamê PDK teyê û paşê jî bûye endamê Kîp DDK'deyê. Gelek salan yek ji avakar û rêvebirê tevgera demokratên şoreşger bû. Di avakirina hewldana Partiyeke Kurdistanî de cih girt. Ji sala 1914 û heta wefata wî ya salek berê jî wek damezrêner û cîgirê Serokê Giştî yê Partiya Azadiya Kurdistanê yê Pakê bû û xebata xwe ya siyasî dimeşand. Di Kek Feyaz Ekmen di hilbijartinên şaredariyan yê 31 Adara 2019 de li Bakurê Kurdistanê namzetê serbixwe yê Batmanê yê Tifaqa Welatperwer û Demokrat bû. Kek Feyaz nêzîkî 5 salê di xebata doza Azadiya Kurdistanê de wek kadroyekî, wek tekoşerekî, wek rêveberekî ciyê xwe girt.
یک فیاض به فداکاری به باوری به هیجان به اوینک جدل جبو دوزا کردستانی دنافت کوشینه ده به وستان حتی روژا داوی یا جیانا خواه خبات کر. ده 3 نیسان 2021 ده 1000 مخابن خبرک رشهات که یک فیاض اکمن جبر ویروسا کورونایا کمباخ کوچا داوی کر. هر بگمان به وفات داوی را ما دلسوزک کردستانی وندا کر. رهوالك فياض اكمن بريز سروك گشتي مصطفى özçelik دنامه پارتیه در سر وفاتا که فیاض اکمن و ها گوتبو ما حوالك خوی دلسوز براك خوانی هجا ما کدکارک و فداکارک دوزا آزادی کردستانی ما حوالك خوی نمونه مروواتی واندا کر بله گل کردستانی لاوك خوی هجا بقیمت دلسوز دلپاک مجی پرچایک جدلی خواه واندا کر. هر بیگمان گوتن تیر ناکن هم ایشا خواه تعریف بکن. تماشوانین هجا از دخوازم که فیاض اکمن جپینوسا حواله کیوی دوسته کیوی بهستین وی جواره بخوینم جپینوسا برز شفیق پیشنگ سالک بری نویسانده بو ده روپلانو ده بسر نویسا لقادا شیر آلا یکیم بو کلور که فیاض اکمن پرخوش تعریف دکن ده بیجه که هم بیجن فیاض بگوتنه که تعریف بکن از بیجم فیاض جنتلمنی دوزا کردستانی بو هکه هم بیجن وکیدن از بیجم دکاری بو قنج حز بکن و که هم بیجن چاوا از بیجم لچیایکی دکاری بو جی کویرکی جی تحتکی جی زنارکی لدارستانکی دکاری بو جی پلی کلیلکی جی کیزک و کرمککی لچوکستانکی دکاری بو جی دنگ چویککی جی فرا بازکی جی دنگ شالولکی و جی دل حزب کرا و دجواککی ده دکاری بو جی مزنک و بچوککی جی مال مزنک و بکسکی جی مالدارک و خزانکی وکه هف حزب کرنا و هکه هم بیجن و هاو وکیدن از بیجم جه هر جینداری جه هر عفده خوده جه هر پیکاتی خوزای جه هر برهما هنری را حرمت کار بو او قص نازک بو که جه هفجینا خویا بدرجیا 40 سالان رجی تشتک بگوتا جه بو گوتنه که شاش نبیجه و بگوتنه که خواه نیشینه 10 جاران ده فکری دکاری بو جبر زاروکه کی رابه سرنگا و دکاری بو لبر برهمک هنری بساعتان لسرنگا بمینه هگر که هم بیجن او وکیدن از بیجم ماف پاریز بو مافی هر کسین جمافی خواه بیپار ده همان درجه ده پاراست لی چما نزانم هری زیده جی مافی جنان ده پاراست او که اف جی نبس به از بیجم بزنجیرین جپولا به باوریا خواه و به باوریا که بیسینور به دوزا خواه و گریدای بو و از بیجم ده کارو بارین بریخستنی و ده جیانا روزانه ده جی به دیسیپلین پلانسازی و پاکی جدلی هر زیده باراوی بون ولی اف که فیاض اکمن بو بگوتنا همو دوست ناس رهوال و حسکریه نوی اف فیاضی مبو و همو حسکریه وین وی هینج دبیجن فیاضی ما پر زوچو بلی تماشاوانه نیجا سپاس جبو تماشا کرناوه و هم بمرانه یک سیراج گلک سپاس روزا خان حوالی می کشجوسی افکارین ما نها گیهان ور بیستگدنه می بوان تکیلی دینن از جهوال رجی ریجاب کن برا میوان ما بینن سر اکرانی هجا ایوه گاوه جیگر سروکی گشتی پاکی رزدار نورالله تیموره که نورالله تو بخیراتی مرحبا سرچاوا روش باش نورالله
میوان می دویم جی اندام مجلس پاکی سلما خان تو بخیراتی gelek spas میکنم. خیراتی سلما سپاس روزه خان. نه بری کو ام دست به یاد کردن کک پیاز بکن از دقایقی و جبوی همون شهیدین کردستانه و جبو کک پیاز دعوتی ریز گرتنی دکن. همون شهیدین کردستان و کک پیاز اوی بدل و تپوشینا مده بجین ام جی کک نور الله دست بی بکن کک نور الله سالک جسر وفاتا کک پیاز در واس بو ام زانن تکلیات جنابه تا دمکی دریجه به کک پیاز ریا بو 7 سال زیادتر دامزراندنا پاکی هم به هفره بون ایسته تشاوی گلو سالک چه والایی بجیانا خود دی چه بر چه آنی هم دخوازن ایسته تگوداری بکن teknolojiler. Ferman. Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok. Hem acı hem de çok çok erken bir kayıptı. Ben onu 79 yılında Gercüş'te tanıştık. O eğitimi bitirmiş Gercüş'te yatılı bölge okulu müdürüydü. Ben de karayollarında Gercüş'te bir yol yapıyorduk. Görevli olarak oradaydım.
İlk defa orada tanıştık kendisiyle. Daha sonra partinin kuruluşunda karşılaştık. Orada tanıdım. Daha yakın bir ilişkimiz oldu. Orada partinin kuruluş çalışmasında çok disiplinli ve ne kadar az yanlış yapmak için müthiş dikkatli davranıyordu. Çok dikkat ediyordu her şeye, insan ilişkilerine, kurucu seçimlerine. Çok aşırı derecede titiz davranıyordu. Ve çok yoğun çalışıyorduk o dönem. Sonra onunla birlikte partinin 1. kuruluş yıl dönümü anma çalışmalarını birlikte yaptık. Orada da çok daha iyi tanıdım. Her şeyi dakika dakika, saniye saniye Kek Nurullah. yazdık ya. Kek Nurullah. İse tepir ewe ezanım. Ama haval ser hafkarı ma her de hafkarı ma ser mezelin de merasim edene am juana bejin bira diye merasim edebide. Kek Mirza merhaba. Kek Mirza مرحبا مرحبا جوارا وبينرين تشافل مديارا اما انها السير غورينا هم مالبات وهبالين فيا رحمتيه فياز ببارتيا زاديا كردستان دا تولفرن لسير غوراوينا دي سال بقراوي دا البت هاتنا تخازن هبالي ببير بينن وانا هجي كنت بينكو مراسم دستكريه امنها لوان قداريكن هم مالبات البرا وهم جي حوالين رحمتي فياس لبارتيا آزادية كردستان تبلبرن هم قداريكن سلمو دنگی و پر باشته دیمنجی باشه برا سری مالباتاوی سری مو مالی می دوست ساده اما تماشا دکن لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وسواء علينا ذرفهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثها فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا بله ما أو تبري ببورين ما حوالين ما أفكارين ما جور بمرتي كلي دانين مراسيما بسر مزل عنك ام زندي ددن امي بدومينن لید بنا بريد ام بور بهفر صحبت اخواجي بدومين دم
em ê biçin aliyê wan dem em ê bi stüdyê bu were bipeyivin. Roza xan tiştekî tu bêje? بله هم باستودیو هم به دوستو هوالین کوی بشتار ببن و هم جیجاره به زندی بسر گورستان رو همی بوان رو بپیون که نورلا خفتنا خواه بقدینه که هم نشابلاجی هم لویجی گهدار بکن و سلما خان هم دور دیسا وگرن ولات که نورلا تو نوید قطبو خفتنا تا هم تا گهدار بکن ازانم هسته تا گرانه نیرو براستی همان هسته دانه دیلما دگری وقت دوه بو واسالک در باس بو لهین دیلما برینه هین ام ببریا کک فیازن ام لتا گهدار بکن چند دقیقه و ام نشابلاجی گهدار بکن برا دنگی خوبه که کک نورلا دنگی تا گرتیه Demin anlattığım gibi önce Gercüş'te tanıştık. Sonra partinin kuruluş çalışmasını birlikte yürüttük. Onun resmi evraklarının hazırlanmasında çok yoğun bir şekilde birlikte çalıştık. Daha sonra partinin 1. kuruluş yıl dönümü etkinliğini birlikte hazırlamaya çalıştık. O dönem partinin 1. kuruluş yıl dönümü etkinlik çalışmasında onu çok daha yakından tanıdım. Etkinliği dakika dakika, saniye saniye organize ediyorduk. Her şeyin çok planlı, programlı geçmesine çalışıyorduk. Bir defa kendisi müthiş bir şekilde insan ilişkilerinde başarılıydı. Hiçbirimiz insanlarla onun kurduğu ilişki kadar düzgün ilişki kuramıyorduk. O gerçekten çok başarılıydı o işte. Ve mutlaka ilişki kurduğu insanlar üzerinde çok güvenilir bir yetki bırakıyordu. Ve ilişkinin devamlılığını da sürdürüyordu. Diyarbakır'daki yaşamımızda onunla birlikte onun kuru temizlemecisi, onun boyacısı, onun Kek Nurullah biborin ez dikevin nabere hevkarê min li ser mezelin em biçin aliyê wan mêzekin lûr çi dibe dûr em ê vegerin aliyê te qusur mêzenek. Na baş. Malbata rahmetiye Kek Feyaz وكون دزانن إيرو يك سالا رحمت بوناوية أم جيرو وك هواليوي وك بارتياوي دام الزينة بارتيا ملوكو بارتيا آزاديا كردستاني بسال وگراوي دا مخواست أم بمالبات هاوي را بهبرا بيداني ناوي بين وي ببير بينو باورتكم أم دوستو هوالي me baş dizanin baş Kek Feyaz rahmetî nas dikin ku çend xusûsiyetê wî taybet hebû. Yani ez dikarim dustozî bi rehatî bêjim ku bi rastî civata me da însanê wek wî kêm bû. Hem ji bo malbata wî, hem ji bo hevalê wî, hem ji bo herêmê, hem ji bo Kurdistan winda winekî mezin bû. Em wek hevalê Feyazek me, wek dostê heval وک حوال دوست فیاضک من ام لور سر خبراوی سوزه ددنه او آلا کو اوی تسلیمی مکریه او تکوشینا کو وی تسلیمی مکریه هیا ره یک جمعه هبه ام بدومینن جبو ام بگیجن وی آرمان جیجی ام نحیلن کود خبرا خدا او ره وی خمگین بله ام وی ره وی شاد بکن بتکوشیناوی بخباتاوی بمجادلاوی و بخویی لهم درکتنا ام حمیا مالباتاوی و حمی کردستانیا براستی یعنی جبو Kek Feyaz جبو کو مرو وصفی وی و داناسینایی بکه گلک تشتهنه لی هونجی دزانین رمضانه و هواجی گرمه yani dixwazim carekdin vî bêjim ku
كك فياض جروجا فام كريه حيا رحمت كريه انسانه کی کو براستی هم درو دورا ویجه خوش هم مالبات آوی از حیا نها راس لی راس نه مکو هم دو وقت ساغی آوی دا هم اشتی رحمت بون آوی کسک جه گازم کریه اف جی جیه کی خوشیه یه جبو مش بو مالبات آوی جبو زارو کیوی تشتکیدن بیجم اوه سروک پارتی آزادیا کردستان جی بشتاری و بیرانین ببیا مخابن جدو ایواره وال سینور نابرا هر دو کردستان الخابوره بو و جبر هم جبر عیده هم جبر دولت ترکیه آستنگی کی مزن در سیاس بو چونواتنا ان پاشیل من گاریا گو حیانی پنجاجی نه ممکن از بیجما باتمانه مجی مگو او چافتنه اما بخوا وظیفاته جی بکن اوی پیامه کی مساجه کی شاندیه جبو رحمتی که اورهان اگر حاضر به پیام سروک گشتی پارتیامه خوینه فرمون که اورهان خوشکو برای نیجا ایرو بمناسبت یکامین سالوگره وفات کک فیاض اکمن لوی داره مسردان اوی کریه براستی من هینا جی قبول نکریه که کک فیاض فیزیکیش ناومه کوچ کریه کک فیاض روژ سیا نیسانا 2021 ده جبر نخوشی کووید 19 جناومه کوچ کرد براستی جی کک فیاض زو و به وقت جناومه کوچ کرد کک فیاض ولد پرورکی به شخصیت دلسوز فدکار نفس بچوک بریاردار ویرک حوال خوبو کک فیاض انسانه کی گلک حساس و دل نازک بو جبر ویجی دلتنک بو لیکک فیاض کبار بو ندخواز دل تو کسی بیشینه هر دخواز جخو بده بگلک خصوصیت خو جبو ما هر وقت نمونه وقت ایدولک با کک فیاض 5 سالی وقت نفرکی وقت کادرویکی وقت ریبرکی به فداکاری به باوری به هیجان به اوینکی جدل به وستان هر دناو رفع انخابات و تکوشین دوز آزادی کردستان دبو کک فیاض تمزرانر و پیشنگی کی فکر نتوهی آزادی خواز دموکرات پارتی آزادی کردستان بو او بجان و دل کردستانی بو عدالت و کوی پاراستنا محفی جنان و زاروکان انسانتی حسکرن و امپاتی بنگه فلسفه جیاناوی بو هر واکک فیاض بنگه شخصیت خوی جمالبات خوی ولاد پرور جی ورگرت بو فیاض اکنان ده خورتانی خودا هر دناف تفگر نتوهی کرد بو ده سالا 1974 ده او اندام پارتی دموکرات کردستان لترکیه پاشی بوی اندام کی بوده دقیقه نافبر سال 2005 حتی 2011 ده یک جا آواکر و ریوبر تفگر دموکراتن شورشگر بود کک فیاض یک جا آواکرن پروژه و فکر پاکیه کک فیاض یک جوان فداکارن یکامین پاکه بو و پاک جی بخیراوی و بخیر حوالن وی بو پارتیم فداکارن کردستانه کک فیاض هر دایم کسایته کی چکر بو هر دو قصد ولد پرورن کردستانه جاو حزب کن و به هفره بخابتن ام چی خاصه لگور بیر و باوری و آرمانجن کک فیاض و ین همو شهیدن به دلسوزی تفگرن بخابتن دست بدن هف او ایجی اوقاس دلشاد بن و اوقاس سربلند بن بله گوتن تیراناکن که ام بحث کک فیاض بکن و ما هینا جی قبول نکریه که کک فیاض وک فزیکیش نالمه کوچ کریه لامه شرمزار نکن کک فیاض تو ده هر ده دل مده ده تکوشین مده بجی تو شکمه جه تونه کو
بوی خبات و تکوشین کو کدکی تی مزنجی تی دهیا روزه کی گلمه تی مزگینی آزادی بدتا و بده همو شهیدین کردستانه نوع گلک حوال ناس اقربا دوست و حسکرین که فیاض گلک کسایتن کردستانی لوی داره و گلک آلین کردستانی و جهانه یکمین سال وگره کوچ تاویه ویده که فیاض ببیرتینن ام سوز ددن کوه آلای که فیاض تجار العرضه نخست بو ام هر لباب دن ام وک حوالین وی وک هفجن و زاروکن وی وک مالبات و دوست و حسکرین وی وک همو ولد پرورن هوارمانجا وی ده هر و هر کک فیاض سر بلند بن ام کک فیاض و همو شهیدن کردستانه همو کتکار و تکوشرن دوز آزادی و رزگاری کردستانه یم سبب نخوشی کووید 19 و جبر نخوشیان جدا جدا جنامه کوچ کرنا بگرامی ببیرتینن و تکوشین و انخابات وان هر ریمه رونی بکا هر بجی بیرو راین کک فیاض هر بجین آلای کردستان هر بجی کردستان هر بجی پارتی آزادی کردستان مصطفی özçelik سروک گشتی پاکه امجی سپاسیا سروک گشتی پارتی آزادی کردستان است نهاجی سر نام مالباته که محمد شیرین و هفجنا که فیاض و هر یکی کرتا خواستنه کن مخيراتنا والله روشكو وكا إيروش وسرقو ومكان نهيش أم قلكي سباسيا هو أم دكن أنا خوازم تردو دريج بكم دتشت أزباجم باور بك فياس تكتي دلي ما تبوي جيانا ما شاب وروج أمبريا تدكن كاورا جمع بقرا دستي ما خونك ديت دستي ما دستي تدبو جمع أو خونك أبو أم بترنا حتى قو أم صاغبن مالباتة مهتاب فلين مزجين ومملوري أبجي مصر تربي من نبيسان دي كشكاوني مظن فلين نبيسان دي بقاسيك وهرقيايك بالتوبة خواتين عسكرن جيانا ما يجي هردم بترقري داية رونياته هر وهر دلي مدد برقه تدجيانا مدى ريا ماروني دكي تو هر دلي مدى بيجي سرمايا جو هر يمزن جو تجمره هشتيه فاقيجي عدلي فيا ام بتسر بلندن تريا ما جيانا ماروني دكي بلا شابته لدوتا نميني مالباتا مهتاب وفياض مملوري مزقي وفلي ام خمي حمي هوالي وحمي مالباتا وطالبات مالباتا دندك خانماوي زاروي خمي وانفال بسكن نهاجي وكيكي شيرين أخافتنا كي تكسرنا من مالباتا فرمان بوشكو هات الجور بحتابر شرف وبرومت بارتيا عزادية كردستان وست عبارات وإيرو آخر مدينة لا بابي زاني ما أبو رياوي ريا متبعها وإيرو وجمرة صاحي وجمرة صاحي وجمرة كردستان صاحي وجمرة حتابر ست عبارات حتى قرية حراسة ومدن دي ودرة قالك إسباق نهاجي ممنورين لكي تشتكي بيجي بيجي تمام باشا نهاجي وهلبستك مالك إن كردستان السوري هي كواس جوش بوي خاطري رحمتي تك بيان هلبستك يبخين فرمو بابي حلبته تك عليه قالك زندي لبيجي نبي روانن قالك زندي لبيجي نبي روانن لچندك مينا فياض هين تركيشن بكروانن بلا فياض من يك جوان لهنجن هر
دهش و رامانه گلی خود بینه سراک و سرکشه کایوان زندیه جیا و دشت و زوزان تب چلمسین آبوکانی چم و جوبار تب مچقین کردستان رشگره دا کچو خورد جارو مستن کراس رشت لقی جابو کزین صور لبر بیچون بلبل مالک ویران بلبل مالك ويران هلا ور بك في غان بقازيا من بورا ام قازي بكن هبوك ورتبو هالبستان قوني رشواخ ياكر اي هوار كوشكر فياضي من شو قرميانا هشتن فالا زوزانين من ايدي نماتي به من دنجي كوي غوزل ایدی نما تیگه من قبض کوي گوزل نما خوش بن جوات و شبکه من فیاضی من بقربان تنجارت سريراكا براميسم هردو چاوا فیاضی من رویه من سطو غربیش ترا تدرمان کی برینه من اره جانه تچو لیناوه تا مال جن گرفت سپاس سپاس جبو بابي حلبچه جانا كادم ام سپاسيا خوش همي بشتاري بشمي همي سماعت اراد كن و ام جارك دن لباوة الباطبة همي جهان راقير كن كو امي رحمتيه كيك فياز بير نكن امي شوباوي امي غياوي بشوبينن و اف فكرو رماني وي غيا مروني بكن ام بملتي خوشي هيفينا و فكرو رماني كك فياز بشوبينن و زوترين روجكي ام بجيجن ارمانجا رحمتي كك فياز روزگاري و سرخبونا ملتي كرد و كردستاني بدست خود خن و جارك دن ام سپاسيا همو بشتارت كن لبي دريب آواي فرمي تورانا ميج بو بيرانينا كك فياز قديا نها تلفزيونا چارپل مديال بدره زندي و شانت که جانلی یایم هنک حواله کو بخوازن در حق که فیاض دا باخن امکارن ما في آخافتنش بدنوان و مهدی هدی بنابه بله فرمز بله ایوب علاجابک نها ایوب علاجابک کو قدیمی حواله که فیاضه او در حق ویدا بسیار آخافتنش که فرمو zaten pırgıraj nekin, salak böylece. Takriben nevi kırmayan her bir nas. Yani çelüpen çelüşe sar. Ne avvak mirzade hekim naskır. Vak ari sokaktaki Kurdu Kürdistan'ın naskır. İnsanaki nazik, bakadır, o kıymet da insan, bir rengi naskır. من إنسانة كي فر بديسيبلين ناسكر دواج فاخذ بديسيبلين بحرمات وكني ناسكر روحي بشات ومكاني بهشتا كردستان سليمة حمو كردستانيان صعب وأمي بجبير نكن سباس كيك أيوب بلي وره Var Petra. جارا أولكم من كيك فياض ناسكر سالين حشيب وبريا دوزة إلي بجويتا کو هنک خبات هبون دهاتن کرن من کاری وینا کشی و بلگه دکر از او کروها پر خو احمد بیک سیدای ملابد لای تماخی الباطمانی گو زانی گو اوچتا تو تخوازی کاری هری فیاض ببیدیم و فیاض ناز باکن و تی هری کفجوتی جایرا اول کمن فیاض ناز که سال هشته ای بو بریا دوزده ایلوله بو
من دخواست بچو ما گوی سیدای جگر کن گو هر اول وید اشترا روک گو بود از حد من وید بگمان تلفن تنبون تلفن ای عردی هبین احمد تلفن کرد با احمد بی پیشوازی هم کرد لبلدیا ویدری کرجوتی نبود ناز دارا عوض اینجا معلوم از من پرسی گوت احمد مرا گوتی تو کراپی وی مگو بله اینجا گو جبوی چه بانکار از کی پرسی گو والا ایمون مگو هر انسان که جبوی ولایت خو خدمت کردی از بانا بلگت کرد کیف های زارج مرا اون روزی رو حتی دیگه تی کلمه خود نبود بحیت شاد و پیازت من بحیت شاد و هر تم ته دلی مده زندگی بمینی سپاس که شاید نهاجی سروک پارتیا آزادیا کردستان شاخ باتمان عزیز رزدمر و در حق یک پیاز را چند لطن بیده فرمو راستی هم چی بیشن دایم اوه تشتک شکیم بمینی و ام نکانگی ifade بکن لی تنی امزانن نه ماموسته زبستانه تنی بود ماموسته evini بود ماموسته evina balbata خواه ماموسته چودوچیا ماموسته دارستانا ماموسته کزوکو کودیکی کردستانی چه کردستانی بود چه تشتی عایده کردستانی هوا حسکرنه که وصا به evini حسکرنه که وصا به کور به هبو راستی امجه شاشتم ام شاشتمان ده جوه evina وی ام شاشتمان جوه evina وی کور گو دلیوی جبو کردستانی her 24 saat لبتی ام شاشتمان او راستی جبوی ما جبوی دوزا کردستانی bu mamosteki به هم پا سپاس لحری شد در سپاس نهاجی که کسمان قرابیل و چند گوتن از بو زحمتی که بیاد دیجم سپاس ماموستا سپاس ماموستا جو همی یادا و همی خیر آتم خیر چاوار آتم yani ez karibim çe bejim ez bi kurteberî bejim ku Kurdên Kurdperwerên dema ku berhemdarin dema ku bihêzin dema ku çalekî dikarin pêk bînin di dozana teveyê xwe da cî digirin cî bigirin daha bikêrtir e daha çêtir e Feyaz yek jiwan bû ku di berhemdariya xwe de di xortaniya xwe de di hêza xwe ya herî bilind de ciyê xwe di nava doza milletê xwe da girt doza Feyaz çi bû doza me çi bû em çi dixwazin em dibêjin milletê dinyayê ev ê serbixwe û azad xwediyê çi û çi mafan e milletê Kurd jî mafê wî heye ku bibe xwediyê wan mafa wek kê wek îngiliza wek Fransîza wek Almana wek Ereba wek Tirka wek Farisa ew jî bibe xwediyê mafê xwe Feyaz Ekmen ji bo ku milletê wî wek milletê dinyayê bibe xwediyê mafê xwe yê herî bilind û herî demokrat û herî pêşte di nava vê dozê da vê xebatê da ciyê xwe girt û herî ku jê hat bi wê hêzê xebitî Feyaz Ekmen ji malbatek Kurdperwer tê ji malbatek bi bingeh û di dozana teveyî Kurda xwe dîtine ji wê malbatê tê ew tesîrek wî yê tesîrek malbatê jî dibe ku lê hebe di berhemdariya xwe da di xortaniya xwe da di nava vê dozê da ciyê xwe girt ez spas dikim ji wê hemiya ra ku hûn hemî hatine û hemî ev hevalanên ku li vir in kêm zêde
5 kêm 10 zêde em hevalê hebû dûne wek hevin. Me bi hev re vê dozê daye meşandin û Feyaz yek ji wan spas dikim ji wê hemiya re û ji malbata Feyaz Ekmen re jî gelek spas dikim ku pêşwaziya me kirin û me hewandin. Spas Belê bînerên Çarpel Medya carek din spasê wê dikin merasîma me li vir niha qediya ye heta demekî nêzik bimînin di xêr û xweşiyê de ava jî nivîsa ku keça wî li ser jiyana wî ji bo bavê xwe nivîsiye. Ew nivîse keça wî ji bo dîrok ji bo evê bavê xatirê bavê xwe daye nivîsandin kerem kin. Gelek anha jî temam e merasîma me li vir qediya û carek din spasê wê dikin û bi xatirê we. Gelek spas Kek Mirza. Temaşevanên hêja merasîma li ser mezelê gora Kek Feyaz bi dawî bû. Her du hevkarê me Kek Mirza û Kek Henîfî ji wir merasîmê zindî pêşkêşî nekirin. Em gelek spasiya wan dikin karekî pir hêja kirin. Di rojekî werde wefadariya xwe nîşanî miletê Kurd dan. Em anka vedigerin stûdyoyê û li stûdyoyê bi hevalê wî bi hevkara xwe em ê ser vê mijarê bipeyivîn. Fermo Rozaxan. Belê em rêheval û dostê xwe yê hêja Kek Feyaz bi giramî bibîrtînin û ji malbat û dostên wî re sebir û metanetê dixwazin û spasiya hemûya dikin ji Kurdistanê alîkariya me kirin ku me karî bo zindî biweşînin. Em dîsa stûdyona em berdewam bikin bi Kek Nurla û Neşabla. Kek Nurla tu axaftina Rozaxan dixwazim têkevim navbêrê Kek Nurla bibojne gelek cara me axaftina te birî lê gelek mîvanê me de dorê deyî ji kerema xwe li gorî wî dira mîvanê me jî fikr û ramanê xwe bêjin anka li stûdyoyê sê çar hevalê din jî li benda me ye. Bira Kek Nurullah û Neşexan jî fikrê xwe bêjin. Daha sonra biz 10 gün İzmir'de misafirim oldu. Çok böyle uzun sohbetler yaptık kendisiyle. Sonra biz Almanya'ya gittik. 10 gün ona misafir olduk. Orada da çok uzun sohbetler yaptık kendisiyle. Daha böyle yakından tanımış olduk birbirimizi ve orada Feyyaz'ın bir özelliğini daha gördük. Müthiş derecede misafirperver bir insandı. Misafirsever, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyordu. Hem o hem Mehtaphan gerçekten hem beni hem Neşe'yi çok iyi bir şekilde Almanya'da ağırladılar. O özelliklerini de burada söylemeden geçmeyeceğim. Sonra belediye başkanı adayı süreci de onu çok yakından birkaç özelliğini daha tanıdım. Bir defa çok siyasi bir aileden geliyordu. Hem babası hem iki abisi Gercüş'te belediye başkanlığı yapmıştı. Çok büyük tecrübesi vardı üstünde. Ve o belediye başkanlığı seçimi kampanyasında gösterdiği titizlik, insanlarla gösterdiği yakın ilgi, orada gösterdiği performans, o etkinliğe, o sürece katılan bütün arkadaşlarımızı çok etkilemişti. Beni de çok etkilemişti. Gerçekten çok önü açık bir arkadaşımızdı. Ve çok büyük deneyim, tecrübe vardı. Hem aileden gelen hem de kendi yaşamından edindiği tecrübelerle. Biz parti olarak COVID'e karşı çok önlem aldık. Hem sosyal medyada hem de partimizlerimizin yaşamında bazı kısıtlamalara gittik. Bütün arkadaşlarımızı hem toplumu sosyal medya üzerinden sürekli uyardık parti olarak.
Aynı zamanda kendi arkadaşlarımızın da yaşamına kısıtlamalar getirdik. Ve bu Covid dönemini atlatabileceğimizi sanıyorduk ama ne yazık ki onu Covid Almanya'da buldu. Çok titiz davranıyordu Covid'de. O Covid sürecinde İzmir'e tekrar geldi. Onunla Kasım birlikte geldiler. Bizim evde yemek yiyordu. O masasını ayırdı gitti. Maskesiyle bizden çok uzakta yemek yedi. Yani çok da titiz davrandığı halde nasıl oldu bilmiyorum işte, yani onu geldi yakaladı. Çok önemli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok önemli bir yurtseveri kaybettik. Çok önemli bir dava adamını kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Gerek spas seri mehmiya seri dostu havalan mabati sahibi. Neşabla ez dixwazim hestê te guhdar bikim te salek berê merasîma kek Feyaz de pir bi dilsozî te behsa wî kir. Ez dixwazim hestê te guhdar bikim, em dixwazin tu ji me re par ve bike centilmeniya kek Feyaz navdar bû nav me de. Tu hinekî behsa kek Feyaz ji me re bike bi Kurtî. Feyaz'ı anmak gerçekten çok acı, çok içimizi yakıyor, hücrelerimizi yakıyor. Ama gerçeklerimizle de ne yazık ki yaşamaya çalışıyoruz. Yaşamak bence nefes alıp vermekten çok öte bir şey. Sizi ölümsüzleştiren şeyler var. Bunlardan biri adanmışlık. Feyaz'ın hayatında beni en çok etkileyen adanmışlığıydı. O adanmışlıkla yaşayacak aramızda. Kutsallarına adamıştı kendini. Eşine, çocuklarına ve Kürdistan'a. Davasında hizmet ederken hissettiği mutluluğu bir edebiyatçı olduğu için gözlerimizi yaşartarak anlatıyordu bize. Aynen. Onu ölümsüzleştiriyor benim gözümde. Ayrıca radikal bir insandı. Teoriyle pratiği gerçekten birleştiriyordu. Birçok insan teorik olarak birçok şeyi biliyor ama yaşamına uygulayamıyor. O bunu başarmış bir bireydi. Sadece siyasette değil, kültürde devrim yaratmaya çalışıyordu. Kadın haklarına, kadına şiddete, kadına öneme verdiği her cümle, inanın Diyarbakır'da birçok insanın beyninin değişmesine yol açtı. Devrimciler dinamit koyarlar insanların beynine. Feyaz insanların beynine dinamit koyuyordu. Karısına olan aşkını her an anlatarak Kürt erkeklerinin kafalarını çevirmesine neden oluyordu. Ben bütün Kürt erkeklerine Feyaz'ı kendilerine rehber edinmelerini, kadın haklarını, kadına verilen önemi, eşlerinin kutsallığını, çocuklarının kutsallığını geleneksel yapıdan çıkarak, beyinlerinde devrim yaratarak hayatlarına uygulamalarını çok çok istiyorum. Bu bence Feyaz'ı en mutlu edecek, bu sözlerden çok daha önemli bir eylem haline geliyor. Sevgili Mustafa, Mehtap, Pelin, Mizgin ve Memlori. Feyaz çok saygın bir insandı. Saygınlığı hak ediyordu. Bununla gurur duyuyorsunuz. Biz de duyuyoruz. Duymaya da devam edeceğiz. Aramızda yaşatmaya devam edeceğiz. Onun yaptığı her şeyi, her güzel şeyi rehber edineceğiz kendimize. Acıya katlanmak zor. Ben sadece herkese şunu söylemek istiyorum. Feyaz'ın adanmışlık hayatında çok travma var, çok sıkıntı var. Güzellikler de var tabii ki. Ancak insanın evladından önce ölmesi benim açımdan Feyaz için bir şanstı. Yani hiç kimse evladından sonraya onu yolculama travmasına da katlanmasın istiyoruz. Feyaz bunu yaşamadı. Bu benim içime, inanır mısınız? Yufka ekmeğe su serpersiniz ya, benim içime de su serpiyor.
Yaşayacaksın arkadaşım. Anılarımızda, yanımızda. Bütün kalbimizle seni yaşatmaya çalışacağız. Gelek spas Neşekan. Gelek spas Kek Nurullah. Em spasiya we dikin û hatin beşdarî vê bernama me bûn mala we ava ji sedema weşana zindî me we da sekinandin, Selma Xan da sekinandin. Anka em Kek Nurullah û Neşekanê xatir bixwazin anê xwedî din dawetî stûdyoyê dikin. Gelek spas ji we re Kek Nurullah Neşekan. Gelek spas. Selma Xan Selma Xan دارم بروجاج بناوي بسكن بله ام تجه دار بكن اجمال انك بحصا كيك فياز بك ويتشاو تعريف بك اجمال هستداري تكنولوجي نشجع يعني دبيع حمي هستن هاني زمان فرزلة تشنهشتن شمرة لأفهي يعني تعريفها وقت دكن أو نازك مناي كبارياوي أو خدي برنسيب مناوي حاقجي السروجاني وقت تويدي تتقو يعني إنسان كي چوار خود كره باب جهت işte چواد كره أو pozitif buna خو چواد روشکی نخوش تاجد كره سلن قابينه لی او پرنسیبی هبون راستیجی او پرنسیبی گلک گرینگن گرم البته پاکیجی گرمن وان پرنسیبا لخو بچی بکن لز بدن خو بچی بکن جبر کو راستیجی پر تحمل کار بو اما اگر خطایم دوباره یاجی چونکه کارمندکی به همپا بو کودم یک کاری که بقدر سرخو وبيقنعنا فرعاتي يعني أوقات كل خلي برنسيبو çünkü تو وقت تشتك ولاني سرخو إلا دك يعني لها جالك تشت أصلا خازن بيجم تشتك هي يعني ونجي زانن أسخازن بانجكي المالباتاوي جناوي وزاريوي كم يعني أسخازن جوارا بيجم أمنتني نه دنجي من دنجي بتالت تبعت كيربلان يعني أو نتنينا يعني جناوي تيني أو غورمني جلكن مالباتكي مزن وك باك هي باك her daim her perdeki paki kinge püvistiyavi hebe çıkkarlı durdu ve birabi be ez bawerkim demaku püvistiyavi hebe o em besanibin em hemî jemê bazdin ji ber ku ew malbat emanetekî mezin e ji kekteya ji me re o ez bawer dikim yani ew bira bizanibin malbatekî mezin heye zariyê wî jî gere bizanibin apên wî û metên wî gelekin bi nav pakê de û em ji wan gelek hez dikin ew emanetê me ne ser serê me ser çavê me ne û ez tiştekî dixwazim ji bo ew kê bêjim Mehtap Xan bêjim carekî me civînekî hûn zanin ku Kefeyaz berpirsê ew kê bû çi ye navê wî rêxistinê hûn zanin ve îlaca cana tişta flû dibin berpirsê rêxistinê bû îja komisyona jinên pak dixwast aktivtir bike îca civînekî ser zamên me pêkanî herkes xwast behsa xwe bike ka ji ku teşkîla ew kete ew rabû dest îca dor hate wî ew behsa xwe bike yani gelek tişt em zanibin ji xwe Kurd birê lê îca hat ser Mehtap Xan ku ka ew çiqa fedakarî kiriye ka
او هر دائم ده هر روشه دا لبا مهتاب خان لباوی بیه و وقت بحثا مهتاب خان بکر سترکین وی بخو دغلونی دهات خواره استجار وی اشبیرناکم که اوقا اوینی گریدای ساری خو جناخو و هروا مالا خوی مزن پاکه بو هر فردکی و تشتکی بس از کرد ببرم وقتی شخو پشتیوی جوینامه دمکی زار کرد هات زفری آلمانیا وقتی نخوش کت مساح کرد من جراد سر واتساباوی دام تشکی جران نفسان از خواستم ایوی بورا پارکم حتی گلانی بود 2021 من نفسانده بود هیلی نخوشخانه دا بود گران بو هیلی نه افو یعنی هدیین مه بو من اوی نوستان کیکو نخوش کتنا تا مگلک اشان دیه دماش جانا هبال و دوستن مرف که بخاطریه تشتک گرین مرفین دبه که او دوستو هبالین تا چقاش بود تا گرینگه که من فیاز لبردلی من بمانا خود گرین بوهایه که جانک لسر دلی من دانیه من او تشتیم که من تسلیت که هزبون او برخودانا که من لهمبر زور و استنگیه از زانم جبوی حسکرین خواه و جبوی کسین وقت من که پیوستیاوی بتهیه فی برخواه بتی وقت هر کاف دلیکه که خواه نازک و به اوینی ماجد کم یا ابا نکاری برسوام بده لیز واسطی جی تشتک تسلیت که مزانی انا بیرانین لی او بیرانین نکو او بس فیزیکی نامت شه باورتن هر رو دجیانا ملایزانی دقادا سیاست دقادا her kadida yani de her tişteki de emri binin o emri dijin o yani az o nemri asli khuda o her tane merhaba çünkü o yeki usabuku evet tu vakti jnamenet evet her tane merhaba mala medan derbas kolani Kurdistan'da da öyle her kadide spas un her ebin ما كده وحش يعني راجلين بو سباس كلك سباس سينا صعبة كلك سباس كيك سراج دنجيتا قرتيه كيك ممت بخير هاتي رمندي سباس بله كيك ممت سالك دير باس بو إيرو تيسا هوالي خواه براي خواه دوستي خواه ري هوالي خواه بهفدورة ببيرتينن خمگینیا خو هفدو پارو دکم سری مهمیه صعبه خمگینیا پارو دکم تو جبوکه که مفیاز تو ایرو هستی تا چنه تتخوازی چه بمره پارو بکی Evet, spasiyete dikkat. Sağ olun arkadaşlar. Ama aynı zamanda biz PAK olarak kuşkusuz arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı, taraftarlarımızı yitirmek istemeyiz. Fakat her yiten arkadaşımız, yoldaşımız, kardeşimiz de bize bir şeyler vererek gidiyor. Bu bir ortak ruh oluştu. Yani ortak acılara sahip oluyoruz. Feyyaz parti içerisindeyken bize gerçekten de belki ileride anlattığımda herkesin çok mutlu olacağı anılar bırakıp gitti. Bunlar hepsi olumluydu. Kaybettiğimiz sene, yani geçen sene ben gerçekten de çok etkilendim. Hayatımda kaybettiğimde etkilendiğim ender insanlardan biriydi Kek Beyaz. Tabii bunda özel sebepleri var. Onları da bir gün sohbet ederiz. Daha rahat olduğumuz şartlarda ama PAK olarak, PAK camiası olarak bugün arkadaşımızı anarken aynı zamanda daha çok ortaklaşmış halde. Bu acıları hissettiğinde bir yıllık süre içerisinde çok daha birbirimize benzer halde anlıyoruz. Bu Feyyaz'ın en büyük katkısıdır diye düşünüyorum.
Feyyaz'ın bizim içimizdeki yeri ve önemini arkadaşlar anlatıyorlar. Öyledir gerçekten de. Ya da şöyle diyelim. Yani geçen sene ben çok duygusal davrandım ve gerçekten de anlatamadım tam olarak ama Feyyaz bir Kürttü. Bunu niye söylüyoruz? Yani her birimizde bunu çok net olarak göremeyiz. Ama Feyyaz'da bunu çok net olarak görüyorduk. Öyle bir Kürt kültürü, Kürt halkı dediğimiz zaman işte Feyyaz'a baktığımızda onu görüyorduk. Yaşantısıyla, özel yaşantısıyla çok iyi bir babaydı, çok iyi bir eşti. Aynı zamanda çevresi itibariyle çok iyi bir arkadaştı. Az önce söylediler, paylaşımcıydı gerçekten. Mutlu oluyordu paylaşırken. Yani kendisinde olan bir şeyi ya da biriyle şeyleri paylaşmaktan mutlu oluyordu. Ama çok güzel de bir anekdot anlatmak istiyorum. Hani diyor ya rahatsızlık vermiyor muydu? Tabii ki veriyordu. Bunu ailesine hareketle söyleyeyim. İşte bir gün dedim ya Feyyaz dedim, sen dedim hiç çocuklara rahatsızlık vermiyor musun dedim yani. Tamam mehtaba minnet duyuyorsun, ne yaparsan ne yap onun hakkını ödeyemezsin, bunu anladık ama yani hiç böyle rahatsızlık verdiğin olmuyor. Çünkü espriyle söyledim. Bazen dedim ya gerçekten de işte ya bizi bile sıkıyorsun ya yok onu öyle yapmayın, bunu böyle yapmayın şöyle falan. Ya dedi ki ben gittiğimde dedim ben böyle çok seviniyorum ama dedi biraz sıkıcı olduğum zaman da soruyor diyor baba sen ne zaman Kürdistan'a gidiyorsun? Yani direkt şeyini söylemiyor dedi. Sorduğunda anlıyorum ki ben artık sıkıcı hale gelmişim ben böyle için. Tabii ailesi olarak Feyyaz da şanslıydı, aile de şanslıydı. Birlikte bu hayatı yaşadıkları için ben inanıyorum ki az önce Mehtap'ı dinlediğimiz zaman sana bağlı olarak bir etene varmış aralarında gibi buna inanıyorum ben gerçekten. Öyle bir ailede zaten bu olmazsa olmaz. Çok ilginç, çok hepimizin dikkat etmesi gereken, sadece dikkat etmesi değil, görmesi gereken bir ilişki çerçevesinde yaşayan bir aileydi. Bu önemliydi. Kek Beyaz'ı artık şimdi biraz sempatinin ötesinde yani tebessüm de anlıyorum. Bu tabii içimizdeki volkanı dindirmiyor gerçekten. Zor. Bu bir yıllık süre içerisinde Feyyaz'ı çok aradık. Nurullah abi anlattı. İşte bizim her toplantıda en çok gördüğümüz arkadaşımız Feyyaz'dı yani. Yani hep öne çıkan, hep birçok şey yapmak isteyen, elinden gelenin fazlasını yapmak isteyen bir abimizdi, kardeşimizdi, yoldaşımızdı, yurttaşımızdı, vatandaşımızdı, Kürt milletinin bir neferiydi. Bu yönüyle biz Feyyaz'ı daha çok özledik. Açık söyleyeyim kendi adıma, silmediğim kimi mesajlar var, yolladığım kimi mesajlar var. İşte onlara bakarak çoğu zaman birlikte olduğum, kimi zaman tebessüm ettiğim, kimi zaman da hüzünlendiğim bir yıl oldu benim için. Yine mezarı başından söyleyen arkadaşlara katılarak bitirmek istiyorum. Biz bu bir yılı Feyyaz'la beraber geçirdik. Acılarına alıştık. Bize bıraktığı, sonradan fark ettiğimiz olmuş şeyleri daha çok hissettik. İnanıyorum ki Feyyaz, Türk milletinin sadık, fedakar bir evladı olarak bizimle beraber yaşadığımız sürece yürümeye devam edecektir. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Mehtap'ın, Memnun'un, kızların başı sağ olsun. Ama bizler de aynen onlar gibi ne hissediyorlarsa gerçekten onu hissediyoruz. Bu etkinlik içinde, bu ortak anma için de ayrıca Çarpel Medya'ya teşekkür ediyorum. Varsa başka arkadaşlar. Ben yavaş yavaş ayrılayım. Yeniden gözlerimi yaşarmadan. Mehmet, gelek spas Mehmet, tejdi dan sekinandın malata avabı herebi. Spas, sağ olun. Naha kek mümtaz bavar dikim ev biçe cibineki em fikri kek mümtaz bigrin iştivi em derbasi ali kek Mehmet Dilan bin kek mümtaz cenab-ı te der hakkı kek Feyyaz de ev hep salin ku takip hevre damez randı bu deri vefatavi, pişti vefatavi. Bi taybeti jî ev salekî piştî vefatawî de tekoşînê de jiyana we de çi valayî danî. Dikare bi hîsê xwe di derheqê kek Feyyaz de bîn zimanê kek xweş. Fermo kek Deng mikrofon girtiye. Dem baş, roja we bixêr û silav ji bo we û gelek spas ji bo vê bernama we ku hevalê me
دلسوز ولات خو فداکار مهرخاص دلزیز و فیاض اکمن و به برنامه ببیرانی یا راستی سالک در باسپور لی باور ناکم یک روزک جمن وقتیه هر بمرا بو چوا بوارا بو چوا به حواله دن را بو هر جوینا کو ام دکن هر جارا کو ام تنکیده که هبلو پر هندک ام وی ببیرتینن yani em bahsa bitkin derbas be navi derbas be evvel bir bu navi çava bikra ve çava tar bigar yana az baver nakim yani salak disal şunda şey yani ve ev dura belki hedi em yine çumi navi ben ve az baver kim hatta salak disal eden gibi haroş ve bimarabe her cibine de bimarabe jberku insana gelek rengin bu بریا هر تشتی انسان به اوی خواهی یعنی بجم به خصوصیت خواهی انسانک زان بو حزب که انسانک به هر اوای ده هر شرطی ده نفس بچوک بو روزک از پیرا دیاربکر بگاری اما حتی 500 متر بچما بلکه 10 کس 15 کسی را سلاو دادا yani eve ku fekiya da frotin eve ku bejin qasab ya bejin berdaçuz yani tiştek sa nikarim bikim brasti yani bu xazı biji ya rolji bikim nikarim bikim le wi derhiyata wi da bu yani karbo herkes ile haval ve havaltiye bike an bejin tişteki müşterek bibine مالباتا خورج دجار بمرابو نصیب از بوم میوانوی جارکیجی حتی چند روز از میوانوی بوم یعنی و دلتنکیاوی و نزاکتاوی تدویجی وی جامری چوا وانا هشت کو دزارو که وی بویجن چی دویجن کو آلی لاشی خدا بویجن به عذر بوم هشت و 6 سال 7 سال الولاد سر هف صديق نوت مسايا خال ودري دومانت دناو مال ده وقت مویدید yani او انسان کو دلتنک لهمبر خانما خو لهمبر زاروکی خو او چوا کاربو بیشتا ویا نشان داده کو انسان کی براستی yani kahraman bu. Yani kahramanı çi yani ne kuça bomba doklat takine. Ye ku kare jiyana xo sadi sad kare bugarine jbo doza xo jbo nerine xo jbo ewa xo. Wi kir yani jbo nawi jbo mahmiyan mona bu brasi. Bevi pera sivil cesaret bu. Yani dama mahallede derbas falan dikkat şarb kıra ne diyor ya az çittek ya navi serime bişki ve biketa navi bizim arabaki ya biketa bidita karbu bgota valla şahadım kuviyane liyeden khas yani bizim pera ev sivil cesaret bu jaraki az awaka xu bizim pera da arabe da bu o یک جاره yani otobüsek ku zaroka digarine wa bawaki per bejin agresif arabe ajot ve pişt otobüseci telefon nifsandi bu bir telefon vekir bi Türkiye pera xaberda wa pera aciz bu go teçava avqa zaroka otobüsa xwe digarine وهاد ترافيك ده بيجن الجو دجي قرالات جيانا واند كي خطريه دورا ور حاصل ميرك شاش بو ونظامو ببيجه شوفر دورا ور حاصل پشتي تام وي كراوي هينو ايجاب كردي پرا خبر ده دورا مجرد پرسي میگوش ما تا پیشی کردی پرا خبر گو من کردی پیشی پرا خبر بدانا
و دو گوتنا جمرا گوتا چی شته پیکتیه گو وانا يعني او بونا مروي كوش دولت ترسن و او پیشی پیرا ترکی پیوی مگوز پیشی بینن هیسایه که دور از کردی نصیحت علیه بکن يعني براسي انسان كو يعني جسارت طوي او مدني جسارت تصوير كو فيجن خدي الجوات داري خدي الأوي داري يعني نتاني مثلا سياسي كو مرو دوزا كي بماشينا براسي جيانا كو مرو بمحلي دا دجي أوي أخرى دجي يعني دوان ورا دجي إنسانا كي يعني دبي قرأ مرو وك مثال وي بكده من ناس كرنا منوي بريدة من بناو ناس كر لهري مسائيا كو مبابدورا كر د پیواژویا پاکه ده بو دوی دمه ده ام پر نزیک به برام کار کرد انسانک هرتم چیکر بو به پیشنیار خواه به هبونا خواه به کریار خواه يعني دخواست يعني پاکه و ریبازا کو پاک دایه پیشیا خواه درحی ویده يعني تشتكي كو بيجن بصالال بنده بو وياد ديت و تشجي دهات ذكر مخابن جناب ما دمك كو امنال بنده بون يعني جبو ما حمية سوربريز بو ام يعني اتشف بيجم يعني مر نهاية قبول ك قبول كنا كيك فياض وزحمت به herhalde ve هي demek gelek دريج ve روزانه به مرابه سلام حمية صعبة تكوشينا دوزاوي ملتي دوم دكه از خوازم بالرحي فياض مساجك بدم نها اوکراینیا ولات وان ته اشغال کردن هر هیچ خاص دنیا پشتوانه او وان پشتوانه جمانکن وان بگیرن حتی پارلمانتر وان کارمند وان بگیرن حتی او وان گشت جبو ولات خو تید کوشن او روسیه مزن دان سکناندن اگر امجی ویا وک مثال بگرم پیش خواه حتی ولات ما اشکال به ام دسته هف بگرن ام ریخستنین اگر ریخستنین هی ام نعجبینن ام بخواه ریخستنا چکن ام وانا بینن درکی بینن که لکه هفدو ام yani خیلی ما دوی جغرافیا کو امل دجین کسی متونه جبو کسی مهبه پیشی دوی گره ام هبن خلق کاربن سر ما حسابا بکن از برحی فیاض ادخوازم و مساج جبو جواتا کرد جبو همو کردستانیان را بگهینم ام خودی الولات خودرین ام جیلین نوها یه تاریخ دور بیجم کک ممتاز از خوازم تکرم نابره نها ایرو باور بکر وقت چارپل مدیا و تشتی که مجدر رد بینن او دیبان سر مزل او مزلوی او گوتنین کچاوی و تشتی نحات کرن نور نموناکی وفاداریا کو دوی جواتا کجی اوی بگره سوده ور بگره بگمان تو جبات تو گل تو ملت نکانه بگی آزادی آفا نکانه بگی رزگاری آفا انجا بک خبا تاریخ سنی بکه لی حوالی وی کلتوره کی نو دست پی کرن نها ازان کا دبینم هون دولمند بن هون آغا بن هون بگ بن هون پیشنگ جباتی بن هون بروقراته کی مزن بن هون چی دبن ببن تالیه پشتی دو ماها اون تنج بیر کرن لی پشتی ساله کی ev yadkirina bixwe yani tesîrekî li ser min kir hevalên wî pir bi awayekî germ û ew axeftina wanî li ser mezel kulturekî nû di civata Kurda de hîşt
مرۆڤ بکریارێ خۆ دمینە و ئەو گوتنێ جەنابێ تەژی دچی دەیە divê mirov ji bo azadiya milletê xwe ji bo rizgariya milletê xwe di nav tekoşînê de be di nav xebatê de be em spasiya cenabê te dikin tu jî hat me te jî pir sekinan em zanin tê herin cibînê jî û gotinê xwe Îtalyê tu bêje em xatir ji te bixwazin te em dixwazin vîdeoya kek Mustafa Aydoğan nîşan bidin kek Mehmet Dîlan îro me girtî em ê wî piştî wî roza xan ew ê kek Dîlan pirsa xwe bipirse gelek spas dikim kek miqas gotinê xwe Îtalyê bêje û gotinê xwe dawî ku mesaja dawî ku min jê ra şand ez dixwazim ya bixwînim kine ew dema ku nexweş ket divê pêvajoyê de me gelek mesaj hevdû raşand piştî demek îrî piştî demekê nikarbû bersîv bide ji ber ku meriv dizane evê ku tu Covidê ew bûne divê gere neyên westandin û ew e min jî navber dayê lê piştî demek yani bêjin 24 mehê ku bêjin 6 roj beriya ku wefat bike min êdî yani bêjin 15-20 roj haya me ji hev tune bû haya wî ji dunyayê tune bû min vê mesajê jê raşand min nizanbû wê bigîje destê wî negîje destê wî wê bijî wê koç bike ji nav me min got hevalê hêja kekê min niha 27 roj piştî mesaja min a dawîn ji te ra dinivîsînim piştî giraniya nexweşîna te pê hesiyam min nexwest mesajan ji te ra binivîsînim û te biwestînim ji xwe mesaja min a dawîn a ku 28 mehê ji te ra şandiye hîn nehatiye xwendin rojê çend cara min mesaja xwe vedikir ka xeta reş hêşîn bûye an na her cara min didît xêzik hîn reş e dilê min diguvişî lê piştî di sê rojên bêdengiyê min hemû cesereta xwe civan û telefonê Mehtap xanimê kir dengê wê nexweşînê westan bêtaqet û bişewat û di keraxa bêhêvîtiyê de kek mimtaz rewşa Feyaz ne baş e wî rakirine nexweşxanê di tesîra tona dengê wê û xebera ku tê rakirin nexweşxanê niha nayê bîra min çi jê ra got ji bo demek zûtirîn dawîl axaftinê bînim ne halê wê axaftinê hebû ne jî yê min ê bigota çi min ê bi çi gotinên bi sêr dilê wê xweş bikira min ê bigota tişt nabe wê baş bibe piştî çend roja vegere ne ez û ne jî ew bi van gotinan bawer dike ew hezar caran ji min çêtir tenas dike ew dizane astima te de halê normal de çiqas zehmet e û niha bi wê astimê tu bi koronayê ketî min dizanibû ku asma te û ya çiqas xerab e û ev nexweşîn wê çiqas ji te ra dijwar were lê mixabin tu vayê pêketî û em xema te dikişînin xemxurê te pirin spas ji bo we em ji hevalê re jî rica bikim bira vîdeoya kek Mustafa jî bînin kek Dîlan heta were ez dizanim ku her hevalek dê bi awayekî cuda behsa Feyazî bike ez jî dê bi awayê xwe behsa wî bikim hêviya min ew e ku ev behsên me yên cuda dê bigêjin hevdû û di heqê taybetmendî wî û xebata wî de resimekî temam pêk bînin min Feyaz di salên hefteyê de di nava xebata siyasî de nas kir ji wê çaxê pêve ez pê hesiyam bêbhevaltiya wî re jiyana min çend zengîntir û rengîntir bûye em li Rojavayê Kurdistanê li qamişloka rengîn çend sala bi hevdû re di heman xalî dema divê ez bibêjim ku heta roja îroj hin hevalên min hebûne ku ez xeyalskes jî kirime lê hin hevalê min jî hebûne ku
Ez her tim wan veser bilind bûme. Lewra hevalên baş wekî stêr kanin, di şeva reş de diçirisin. Feyaz yek ji wan kesan bû ku min hevaltiya wî wekî xelateke jiyana xwe didît. Feyaz yek ji wan hevalan bû ku di şeva reş de diçirisî. Her gava ku stêrkek dirije, cîhana me tarîtir dibe. Gava mirovek çavên xwe li dinyaya gewrek digire, em dizanin ku êdî bûye adet her kes bi awayekî erênî behsa wî an jî wê dike. Helbet Feyaz jî mirovek bû. Loma wekî her mirovî bi vê nevê dê hin hêlên wî yên qes, hin kêmaniyê wî hebin. Ev tiştekî pir normal e. Lê bawer bikin ku taybetmendiyên Feyazê me yên erênî ew çend li pêş bûn, baweriya wî ew çend xurt bû, jiyana wî bi baweriya wî re ew qas li hevkirî bû, hevaltiya wî ew çend ji dil bû, henûniya wî ew çend zêde bû, hesên wî yên berpirsyariyê ew çend bilind bûn ku dor nedhat qelsî û kêmaniyên wî yên muhtemel. Hemû qelsî û kêmaniyên wî yên mirovî dibin van taybetmendiyên wî yên erênî de winda dibûn. Loma ez dixwazim diyar bikim ku ez dê li vê derê bêhtir li ser wan hêlan konsantre bibim ku ji kîsê me çûne. Ez dê behsa xisara xwe, xisara civaka xwe bikim. Ez dê behs bikim bê civaka me bi çûna Feyazî re çi taybetmendî winda kirine. Feyaz hevalekî me yê bi her awayê xwe maqûl bû. Kibar bû, nazik bû. Feyaz centilmenekî me Kurdan bû. Feyaz dizanî bû bê divê li kî derê çawa bipeyviya. Li rabûn û rûniştina xwe miqate bû. Dizanî bû bê divê di kîjan civakê de çawa tev bigeriya. Helbet her mirovek li gor xwe hêja ye. Xwediyê hêjayiyekê ye. Li hin mirov hene ku pir û pir hêjan e. Feyazê ku min nas dikir jî yek ji wan kesan bû. Lewra ew jî ne pir bi tenê lê pir û pir hêja bû. Her mirov xwediyê şûnekê ye, xwediyê cihekî ye. Hin mirov hene dibe ku şûna wan bihê dagirtin jî. Lê Feyaz mirovekî ew çend bêhempa bû ku şûna wî dê qet nehê dagirtin. Feyaz sadik bû, nefs biçûk bû, bi rêk û pêk bû. Feyaz bi bawerî bû û ji bo baweriya xwe amade bû ku her tiştî bike. Feyaz wêrek bû, baweriya wî bingehê wêrekiya wî bû. Feyaz henûn bû, bi xatirxwestina wî ya bêwext re cîhana me ji aliyê henûniyê ve feqîrtir ma. Divê ez diyar bikim ku ez dê herî pir bêriya wê henûniya wî bikim. Feyaz pir durist û dilpak bû. Bi xatirxwestina wî ya bêwext re cîhana me dê ji aliyê duristî û dilpakiyê ve qestir bimîne. Feyaz bi çanda xwe ve girêdayî bû. Bi veşartina wî ya dibina xasar de baweriya min ew e ku çanda me keleyeke xwe winda kir ji birceke xwe bêparma. Feyaz di xema zimanê xwe de, di xema çanda xwe de, di xema welatê xwe de bû. Feyaz ji zimanê xwe yê şîrîn pir hez dikir û her tim bi zimanê xwe serbilind bû. Ji ber ku ew bi kurdiyeke ew qas rewan dipeyivî ku mirov jê têr nedibû. Lewra ew rewanbêjekî Kurdiya me bû, xweşbêjekî civaka me bû. Feyaz evîndarê her sê rengan bû, dildarê axa Kurdan bû. Ji ber van taybetmendiyan e gava ku behsa Feyazî dihê kirin ji pesinan pê ve tişnayî bîra min. Gava ez navê Feyazî dibihîsim maqûlek li ber çavê min xuya dibe. Kurdî hezek ji nava çandeka qedîm serê xwe hildide, kibariya mirovekî dihê bîra min, resmê dilzîzekî li pêş çavê min xuya dibe, henûniya hevalekî xwe li min digire, ez bi hêza dostaniyekê halanan di xwe de hildidim. Loma ez dibêjim, di siyê Nîsanê de erd hejiya esman leqiya. Di siyê Nîsanê de ji ewrên reş mirin li me bariya. Di siyê Nîsanê de jehra mirinê di rehên me yên xwînê de geriya. Di siyê Nîsanê de giyanê hevalekî me fûriya. Di siyê Nîsanê de felek li serê me geriya. Di siyê Nîsanê de zimanê me êdî nema geriya. Di siyê Nîsanê de dilê me jî bi dilê fêrîsekî me re rawistiya. Di siyê Nîsanê de mirinê hov ve neda li to axîn û oxînan. Di siyê Nîsanê de ruhstînî guh neda hêsirên tu çavan. Di siyê Nîsanê de xem bariya li hemû waran.
di siyê Nîsanê de konê şînê li ber deriyê me hat danîn, di siyê Nîsanê de dilên me destê mirina çavnebar de perpitîn, di siyê Nîsanê de hêsirên ji dilên me yên sotî bi dû hevdû re herikîn, di siyê Nîsanê de gotin jî bêçareman û êdî nema şîpaneya lêvan filîtîn. Peyveke me ya pêşiyan heye ku dibêje an pişta xwe bide çiyayekê asê, an jî mêrekê çê. Kurt kurmancî, Feyaz mêrekî çê bû. Mixabin ji pişta me hemûyan, ji kîsê me hemûyan çû. Êdî xem û girî û dilbikulî û stixwarî mane para me. Êdî konê şînê maye vegirtî li ber deriyê me. Gelek spaskek Mustafa, mala te ava bi, te hîsê xwe pir başanî ziman. Efendim roza. Gelek Mustafa, di destpêkê lêborîna xwe dixwazin te yani me te sekinandin. Em zanin tu hevalê kek Feyazê qedîmê yê roja tengê tu di şertên pir dijwar de bûyî jiyayê. Tu li bin xetê pêre bû bîranînê te bi kek Mustafa pir me got tu bipeyvî. Bawer dikim bî sekberê di merasîmê de çavê min bi ew ê ket bi serokê PSK Şaxa Mêrdînê Salih Ömerî ket ez bi hevkarê xunar derbasî têkilî bû min got eger mümkün be em wiya jî derxînin ew ê anka pêr têkilî deynin em ê wî jî derxînin êja roza xemfer bû. Em li kek dîlan guhdar bikin ji me re behsa kekê me Feyaz bike. Dengên te heva? Belê dengê te tê. Ya spasiyeş hevala dikim ji temaşevanê hêja te vara. Yani gelek wara de jiyana wî dîroka wî anîn ziman. Yani ji xwe hevalê pêşiyan peyvê Mustafayê Doğan ji me re tiştek neheşt rastî. Lê yani dîsa jî ez vê bêjim yani em salê heftû pênca û şeşa pê de hevrane me hevdora demek dirêj borandiye min cara dî jî gotibî salek berê jî gotibî ji me re gelek zehmet e ji xwe piştî hevalê Kemroyê nîzik biçe ser dilovaniya xwe mirov ser jiyana wî peyvê me hevra gelek tij borandin rêxistina Mêrdîn de em hevra şixulîn demek dirêj em hevra şixulîn hingê Mêrdîn فرح بیازده قضای و هبین و نفچه و هبین و نبا باجر بیم هبراش ما کار کرد پشتی 12 ایلون ام درکتی جدر و هفتی و نهی درکتم او پشتی هشتی هات ام لروجاواج دمک باش جمع هفتو مان تشتی ما هفتو را هن او تشتی خصوصیت سرویتین گوتن راستن یعنی گلک شوا راستن دمک الوی دمو پاش را دیسا وگرا باکور دم دما اجی بدگران باکور دم دما مهدو دیدی تا پاش پشتی دمه که دیسا وگرام روژاوا و اچون باشور از دمک باشور مام دم یک بونه او چو آلمانیا مهدو آلمانیا جدید و پشتی و سال داویه جی مثلا پاکی و هرده استیراجا پاکی پیشیاوی و حولدان و دم دیالوغی و دانینا پارتی ام هفرا بین ام شخواش نیزیگ ده هفدو ناسکن مالباتی جه هفدو ناسکن ده جاره از شما برای دیاوی پیرکاوی ام تبا هفدو ناسکی یه چونه رحمت ایجی خوده و عفو که یعنی سروی تشتیهاتن گوتن ام بکاری چه بیجی یعنی شما خواست زحمت امی همی بیرده بچن بس تشتک هیا yani insanlık rastî baweriya wî bi doza Kurd û Kurdistanê dihata û berjewendiyê Kurdistanê bîn berjewendiyê xwe tica net da pêş berjewendiyê netewî dan pêş Kurdistanê da insanlık xwe disiplîn bî yani wek Tirkî dibêjin tîtiz bî xwe prensîp bî İşik bikariya bikira xweddayê dikira îşê ne îşeyî biya xwe neddayê û tiştek jî bistanda yani heta dawiyê ser de diçûwa tiştê wî yani ez naxwazim yani gelek tişt mesela hene piştî insan diçê insan micarê dî jî gotibîn
باشتر ام هی ساغیا خدا کر هفدو ورن هاش هفدو هفن قیمتی بدن هفدو نپشتی انسان بچه گلک تشت هنه جواتا دا تین گوتن پشتی یک دمره شخوا تکه تشتک کماسکیوی نکاره بیجه لی ام بکری بیجم فیاس خواهی وی دوزه بی فیاز انسان کرد بی کردستانی بی مالباتا خودشی ولی بی جیاناوی همی دوی دچو یعنی شمارش خواهی گلک زحمتش خواهی پشتی وها والا پیشا من جیاناوی خواندن تشتیوی گوتن راستی شمارا هیدی yani carik di rast ama havale nimet tişte gut yani sağlık buri lebrastil demme he gelme em ticaş hoş bir nakiş hoş nikaş bir ki le eve jiyan eve emi hammi biçin le şart emel pişqa çibeheli eğer ma tiştek baş bir vlatî ra kirmeş xelkê xwe ra kirmeş gelê xwe ra kirmeş gelê Kurd û Kurdistanê ra kir ve xel ser wê peyivin ez hîvî me feyaz tişta jê hatî kemasiyê her kesî hene ve kemasiyê wî jî hebin lê feyaz bêhtirê wî pir insanek pir alî bî û texsîr nekir heta çû jî vê rê de çû ez gelek spaskeş hewara dikim û her bijî Kurd û Kurdistan و جارک دیجی از سرساقی مالباتا ویرا هاوالی ویرا اش کرد و کردستان یارت خازم گلک سپاس سرچاوا سپاس ام گلک سپاسیات دکن که مسافات تزحمتی دی گلک بزلالی که فیاض درباس بویاوی تکوشیناوی تعریفی ما کر روزا خانان کچه دوره ده بلیم لبنده جوالات كيك صالح بشتار ببه هجرم كاربن وفيديو ما هي مراسمة صالة تشنيا كيكي فياس يا ألمانيا أجد خوازم ويدوي بينن وأم لبندا سروك شاخا ميرجيني سكي كيك صالح ومري بن اوجی هاتبو سر گوره و بشتاری مراسم بوبون زحمتی كيك بدران لسر خطي زباورم كيك بدران اوي ساعه كيك بدران كيك بدران مرحبا تشاي كيك بدران حالات پاجه بگرتالو دنگی وان تیمه ایمن زباورم قطبو برکو عربی دانا زباورم نظام يعني ديمنا كو مدي بيقوم قالك حوالي ما قالك دوسين ما خواستن بشتاری و برنامه بون هن کس مثلا تکنیکی نکانی بو بشتار بون نه هنک نخوش کتن نکانی بون بشتاری برنامه زندی بوانا تخوازه ام ویدئوی بینن و ام لبندا بسکن لبندا میوان خواه بسکن کک بدران یا جی کک صالح ور نین ام برنامه خورد خدیم ایرو کک بیاز جمع خاطر دخوازه خاطر خواستن یک جارنا ایشکه دخدلیمه کک فیاس لتکوشینا آزادیا کردستان دم مروبکی کتکاری دوزا کردستانه هم تجاری تکوشینا کک فیاس شبیر ناکر بسر ناوی مهتاب خان بسر ناوی بلی خان بسر ناوی بسکی خان فلسفه خوی جیانه لتکوشینا خواه ریبر مبو کک بیاس زو خاطر شما خواست هر خاطر خواستن خانه ایشک میکرد و ام ایشا حتا دیگرو ببیند دل مده دمینه لی دبی مهتاب خان دبی بزگیر خان بلین خان به باوی خسر بلند باب
مهتاب خان زاروکی وی و پارتی آزادی کردستان دوی سر بلند وی توبین براتیه توبین وکبیه توبین فداکاری آمد به جماعته و حتی کو او تکوشیناوی او خباتاوی دلی مده بمینه برو وقت دمینه دولمندی هری مزن او کو به هزاران انسان پاشوی بپیده که بیاز به 10,000 انسان سوسیال مدیای ده خاطر جوی خواستی بره وکر اوی هر دل و تکوشین آمده بجی هم سپاسی آمده کن که اونها دل و دشتاری مراسی مانده بود هم سرناوی پارتی آزادی کردستان سپاسی آمده کن مالا و آبا اوی که بیاز هر دل و تکوشین آمده بمینه مالا و آبا بمینن بخیر و خوشیه ده gelek cara برو وقتا اوی خواست بینه که کسایت که وک که پیاس دوی به بی شکلی جناب نچیا لی به عدالتی جیانی مروی قنج هفتم ترکا مریاد کن و هم سپاسی آوه دکن مالا و آبا اون بشتاری به مراسی با من بین سرناوی مهتاب خان، سرناوی پلی خان، سرناوی مسکین خان و مملوری، سرناوی پارتی آزادی کردستان هم سپاسی آورد کن. اون هر هبل مالا و آبا. بشترنا قالك سؤال ما ذات أنت شمر بوتو. الو. روزا خان از باور دپیویم از که صالح گریام باور دکم او پروبلم آوی تکنیکی اوجی نکانه بشتر ببه بله زحمتیه تکنیکی دکشینن وره اینترنت ده جوالات او لسر رینجی از بکک بدران ربویر پیویم او نکانه بشتر ببن باور دکم پروبلم تکنیکی در دکوه او اینترنت وقتا لواز بوا درنا چیایی وقتا در باز ناکشینن ام گوتنه تا ایتالیه بگرن تو چاوا دبینه و هدیه دی ام برنامه خو خلاص دکن روزا بریا هر تشتی از خمگینیا مالباته خمگینیا دوست حوالا پار ودکم که افسال که ما دوستی ما حوالی ما کوچه داوی کر همویا هستی خوانی زمان ام بوان را گریان ام بوان را بشیرین ببیرانینه که خواه فیازک من از صبر و متانت خوشکا خواه محتاب وزارو کیوی پلین مزگین مملوری دخوازم وان ببیری حميز دكم خمجنيان بار ودكم ويا همو مالبطة كيك فيازك من ويا دوستو هوالان خمجنيان جدلو جان بار ودكم استند خوازم تشتكي أزج تشتكي بيجم درباري كيك خو فيازك من ده هردم دقوت روزا خان دوی مرة دما كاركي دبر خو دوی مرة جي حزبك و تجاریش بیرانه که دوید هر دم گوتنا اوینه بکار بینه تبیجه از اوینداری ولاتی خوام از اوینداری ویکاری خوام از اوینداری ویکاری بکم و چاقه تو چقا بوستجی نای برچاویتا هر دم حزبکن دگوت هر دم دوی مرا حزبکه و کار بکه و چاقه چقا کار گرام بجی چقا بار گرام بجی بمرا خویاناکه سوکتر دوه هر از و نصیحتاوی بخواره ببم و حتی صاحبم و از اویناوی جبیرانکم که ام دجواتا ده رودنشتن که کیف یازم گلک جرا ام بهبرم مکارو خبات کر سعد بو ده شوه ام همورو نشتی دگوت یک دقیقه وستن وظیفایک من هی از دوی تلفونی اوینا خو بکم تلفونی محتاب خان دکر خانم خو وزارو که خو ایوار باشاوان دکر و شف باشاوان دکر حس کرن و هم به جوان دشان و دور دهات دی سوامه جوات خو هم ان ازویا جبیرانکم و از خوازم ج محتاب خان و زاروکی ور بجم بابی و گلکی
gelek spas Roza Xan gotinekî xweş e bê evîn nemînin bê hêvî nemînin hêviya me jî em ê rojekî welatê xwe azad bikin ew ê Kurdistana ser bi xwe federal were damezrandin niha ez dixwazim agadariyekî din bidim îşev mewlûda kek Feyyaz heye malbata wî mewlûdek didin mala wan ava be xwedê xêra wan qebûl bike karekî hêja û pîroz dikin em spasiya wan dikin êdî ez dibêm em bername xwe xelas bikin û kêmasiyek me jî hebe di weşanên zindî de tu jî zane yekjana têkî û ew çarpel medya ji kesên xwebex vîkarî dimeşîne û hevalê me bi awayekî fedakarî vîkarî dimeşînin em spasiya kek Mîrza kek Henifî û kesên ku beşdarî wê merasîmê bûn di vê rojiya Remezanê de di wê germê de em spasiya wan dikin vê zehmetiyê dîtin em spasiya temaşevanan dikin ku heta vê saetê me şopandin heta carekî din bimînin di xêr û xweşiyê de roj baş Belê gelek spas ji bo teknîkerê me ji bo hevalûgiran ji bo temaşevanan ku me temaşe kir û em kekê xwe Feyyaz dîsa bibîrtînin û heta sahib wê dilê me de be mixwasta ji malbata wî bêjim bavê we gelekî ji we hez dikir min nikarî bibêjim ez dixwazim bêjim bavê we gelekî ji we hez dikir ew hezkirina bavê wan ji wan hez dikir qîza wê bu ew gotinên wî ku li ser kevirên gora wî mezelê wî nivisandibû ew nîşana wî ye ez jî gotinê xwe te anî bîra min ji her du hevalê me yî teknîker re ji Newroz Xan ji têk ozan re spasiya xwe dikim mala wan pir westan dixwazim bêjim hezkirina kek Feyyaz ya ji malbata wî ya ji malbata wî re hemû bernameyê de hat gotin ew qesî jî ji Kurdistanê hez dikir ew qesî jî ji doza Kurdistanê hez dikir em ê her ala ku wî hildabû bilind bihêlin û bimeşînin dema xweş Kurdistan û spas roj baş roj baş Kurdistaniyên hêja û heta carekî din bimîn di xêr û xweşiyê de